Amasani si YouTube channel an vi hozo se na bonun chibai tunia hin holim video hile Pu Letkholun na hin ama hi emitia dinga very vocal and very knowledgeable person jong hin media channel choma jong ana pau khatan to hi ama lungela ipium ham ipingai dan ne ham tu chung development ti ho hin holim video hin ama se penin lun nang lenang viewers ho na hin hen na diwin halkhat introduce ki bolo nan bol cheng chu hita lo dia na adang min bo ko hita ham adang jong lang ai chen chunum sa ta diu tin na ai le tu chung development hin na tu chung thakana thua popular government hung ki form jeng hi I piti dana na muam nang ma personal la popular government chu e hon ivet no le aki form jeng da nai mu ya na aki form jeng hi ha aki plan hi yan e ho chu na ki form jeng ai ge lo ya ai wanga chu hong ki form dan chu hong ki plan hi ya chu het them ngai ka sai theng pa na sai ding a chu e ho su group sunga au ya yoi mo wang wa pa sem tin thang ta te na tu ni chen gya hi a standpoint ki chi cha chu amo about chu nampi resolution chu apal ke ati wai lunghan thu ya na a standpoint chu ki chi cha chu aman masanga pa na chu government form ding hi tia a chaina a form to win te so I don't think that is sudden na sudden hilawin din plan hai ka ti pa chu ka sai no ma pu semtin thangin masa para na sin ti hoilai na sei kha mi pite na ki he khamone le nangin hoya pan nan he do ham aman masanga pa na chu ama ho ki ho na lung thu ki ho na jong na sei government inform deu hi ai lo la ki resign deu hi ti na koi mani ki resign lo cho na chewa chu Guwahati meeting a jong go thil tampi ki sei chu a hoi ding nam sunga hoi phading tampi ki sei a ki sei la ki chi pi chu ai wang aman chun ken wang a chai na pe na chu ken wang government form ding ka de ati na lai na abang nang ta to jong na ka jaw ha mi che se na muna see one thing is kina ma chu ka pom lo pi ka pom poi ka tina pa chu nampi ki howa nampi ki ho na khala chu ken ka bol the nai ka hat nai ki tia nampi ki chop khu ma I dei ki bol chu thil phai lo chu thil di lo khat chu aji chu chu nei lai nampi sang chu ke ka le ne ti na ya na chi wang chu di ka sa hi yam tia nampi chu e ho zo sin piti say that it ta ai balding o wai na chun na di ka sa hi en la gam kai en ke ka le ne iti diu la wang chun khodi hi ana boy lo it chu thil chu min tan tin su group sunga su group ten adin pi pa wi pi ham til ama sa pi na chu Manipura a territorial integrity pa su ke loading ti hi chu na election Manipura integrity territorial integrity su ke loading ati wai banga chu Manipura pa na achoma ki khanding ti pa chu atup ki no hi chu ke wang chun chi hi pi ha pi te sei di ha jail sunga khatin na jail sunga khatin jail pamlanga a bolding thu lele a sei ta bang kana ka monti jail sunga chun jail sung thu sei di ya na ya chu su group hon dan no ya ba ama hon Manipur integrity territorial integrity din pi ki tawa chizo ayong chu ipia government to acheka awa government in china bol thelo diu ti thutam pi ta chizo ayong chu Manipur apana achoma to separate administration achoma ki vai hop na dinga mi pi ai pui jengo che ke wang chun ka first to nga chu Dr. Silent to ka to ko ma kana sei sa hin na chi su group mo hin ek misra na khel lo de ka ti kana ti pe hin ke wang chu ai wang chu to hi ahong chi la chu hong stuck ta wen na totally stuck ai tan en la ila anjo ai piting a chu pa san tin tang chu
kapa chai ka ti ham ti le chun na ama chu su group lam kai khat hin tin su group sunga a hi thading pa chu a he nin tin a hi thading chu manipur sungbo wa settlement thading a hi ti a he ji a chu aloi nu chu manipur sunga settlement thaina dinga chu deputy cm ala sa chu so asu group sunga saiding a chu na ama chun asu group chu adin pp ne ka ti na ale to ana sei dan chu nang he dan na sei ha mai lo le thil dan ama ho organization le ama ho area dan na siam wang chu ke he pon na hin la khat vini masalanga puron ko hupina hin ama hin president banjong nampi thuluna chu apal ke tai ati na ale aron as a spokesperson le pu semtin thang as a president hi ama ni hi diversion a chiu ham na mudanin na pa chat pa to spokesperson pau ti chu ai ni piti se te da mona ji chu pi ham hello ti le aje chu nang just as a educated person na as an educated person a judgment na nei thodi hin na pu semtin thang khu na pa chat at a standpoint din na sa ai le spokesperson pa hin nam pi ki thulu na lung thu conference chu apal ke tai ati thea le hin akala hui pi ki jeb du reidam Simon, you, me, we work, chuna tong he vintin na. Tea time achu under the tree or somewhere, I boss part ki say sintin na. Tiltam pi ki say chu boss so always we criticize the boss na. Ai wanga chu after lunch time. Asungain ko le, ilut le. Asay jam si chu ki ball thau chulan mon. Na. ale Na ti love. tu masa kana sei dana mizo te galsat MNF te galsa lai to banga sun le a government in a chief minister pa hin thing no ho sei set MNF ho sei set zan le gamang la ki mutova ki holim ziu ti to banga ko pu sem din hain an a sei ding khadina dem ding asunga chu hi ti diu ham ti khi na aje chu ken ka het che dei pon hin la puro ni ke ma ta in ka ho limpi hin nangin pu sem din thang athu se na na het na za hi ja khu hi ta in su to le le hin ama hin a hi lo Ai le chuna lai chu amo ho strategy om lo ham pu eran jong chu langkana mi pi adin pi thona tam pi on chu ka het na chu yong le at the end of the day they are of the same organization ka tina pa chui bo chu ai chu hi a chi to ai kyo hi mi pi inam mi pi te na ne het deu hin na a dia sang gim ne la hon zo an ne het deu hin hi to ba nam pi thulu na khat na nam pi conclave ti dang lung thu conference au ma hi cha chu ama hon hi cha pa na khu pu semtin thang hi to bang lungel an ne hi lawang chu me the te paun ki se le very unfortunate na unfortunate ti hi main hai ti ja aman adang hon itia no separate administration no popular government ti khat ane ki chepin michael labza ten jong seitan hale mi ten hi to bang adel kom kala mi ten hi to bang struggle lungel ane kom kala ma hi ama hon deputy cm ai lo le portfolio lien ta khat mun dinga hi tia to go na ne ham ti hi na mi pi te wan he di wintin daw ma jengin ache nang mu dan le ke mu dan isu to le helai na chu na mon helai chu khat ni chu thing pona sai ding ga chu su group mo hin e ho hi a separate administration langa ei pui wang wai amo hon jong ta san lo chu ata san lo ji wa chu anjo ka sei chu la manipur territorial integrity din pi ding a chu soi akai ta ji wa chu ji territory integrity din pi ding sunga chu a hi thei pen chu government la ding government a chu manipur sunga ipilampia settlement thayam nago chi eastern nagaland style thayam mi pi ti ga be chu ake ve theye ti pa langa chu ke he thau chu ala ho jong chu na hello to na si dan su ki contradict ki cho doctor se len le puron in jong ke kung ma jong ka kheu lim pe na se wi tan na territorial integrity of state ki ti hi constitution aum po ya amale ma ki that a hi amale ma invalid a hi ativin ale na ini tanan se ki le na manipur aki ding amale ama ama jo aging cha point an ti ki le iti controversial theory ti dam ai lo ba le conspiracy theory ti ding ham dichotomy khat hung pot doi na chi he them ha ma mai mi pi on jong chi nang gel nang lung gel le
ken mi lamkai te ni spokesperson te ni ka hin ho pina toi te hin te ka le diu alaya hi mi pi te api lungwai to banga yum le diu tam thi hina lungel kha hong pot doin Manipur territorial integrity kadin piding wahi tia soi che kai cho apat na cho na hmm hmm che kai entin a che kai chai le chun Manipur integrity cho adin pidiu cho but they can fight it asoi kai na pa chu ka soi ka kai wangin chi hi constitution dungzo in adi pon hilaya hi armed revolution khat ka hi na jiwin kada dawa soi chi kai sa awe atiwa lai pa chu a kana sei cho chi jong hi kana sei chi piham tile it's in a court of law or some legal apanowa a fight le chu a fight theve ka ti chu ati ti lo le soi chi kai chai ta chi chu constitution dungzo hi poi ka mo kai kai wai ki ti chu a fine abana chu close khat chan het lu no chu kinep na close khat na kinep na pa cha ha mi tu la kani le ni do da wang khat na ipiti se ha close khat het lu do wa chi close jong chu hi thei ki talo na so to chu a chai chai na chu a hi thei ta poi ti ji wa cha boss pa chun a hi thei pa chu Manipur government sunga a hi thei pa chu ipi ham ti ke bet ta chu frankly wow speaking hello doctor silen den jong ke to ka gyulim na wa se na indian constitution a hoi jilai ta chu integrity of state kha ham na in integrity of state ki ti lo mong su hin ain la to nei na hin sei to hi la amon aging cha kit aging cha po ba mo jong amo ki sanin jong state a ke ding agin cha lo ti nan se kil hin alai hi boy da a boy anu men na Simon ale democratic Indian democratic setup ina hey le thei cho for example tu chunga Nagaland te FNTA model dong ko constitution lo khat cho simu cho hello picture depends how lo ti so what is that not existing FNTA cho a rules piha a feature ho ko simle chun constitution lo khat create no cho no hello see hoi ti picture it how lo ti so a point chet nang a mari six ding schedule jong hello na a six schedule jong hello article 371 chat jong hello alang alang structure pa chu ai khat la to ba kisem ta bang khana cho aten analyze na bol la chun asina autonomy chu pi tho ken a viewers on ahead na diven ken hisi hil alkhat hil chen leng na mm FNTA Frontier Naga ipiha Territorial Autonomy na mm hichi so la pa na an delu hita na ENPO jong kitin Eastern Naga People Organization Nagaland in state hu na hin muwa chu am ho lang hi state an zau khalo cho thing mm pena if you go back in time na ENPO hi Eastern Naga ho hi an zau khalo amo hi ke ma he chana hi ipita NEFA North East mm Frontier Agency na NEFA ko an mo hin ahin la phat hong che le anaga tribe da na zo ahi ta je ba backward to backward chu Eastern Naga hoi aya advanced tribe ho hin ahin thlep thlau ti ding ham azol ba nunga ki zol ba hin zol ba la sai anom nau soi hin kai ba Nagaland na hong ki integrate na ai ba nga hi advanced tribe ho hin attention ha pi be lo development atu da to a santen a thing lang mi te na dia ai ku ki zo cha te a hin bol to bang ba hi dia an bol la kha te hi le kha them a chinga them hong tam che chu to le ta hong ki phin thu hin na chi a special na constitution lo ti hi pon is like amo hoi ki hen na chana kaloi ho zo tho in na ENPO hope sunga kaloi ka classmate ho ko hom tho in amo hi government into a special package special provision a ding after 10 years vela hi hita development ho pp ho to wa am ho aspiration dung hi state zong hin pi the am ho hi they are still option is open for them ti he hin ai la ba nin to nang ma lung gelin na lun separation hi ai the mo mong poi hi the hin te tiana gel ham ei ilung tu mo hi first thing hi government policy het ngai tin na aji chu Nagaland Eastern Nagaland ten jong and pomina chu Kohima control upon a pot dot ding state jom dal ding di pa hi ha ta nang ai to hin na aban to mo hi
arm struggle jong hi povin civil body hivin civil body ai ki bai ho wa ichi state chom khat sem na ding pa hi adalo hin aban to alam kai ho chami pi na ta sanin mi pin lam kai thu ngai lam kai mi pi thu ki ngai to bin achi ka la wa chun tension ai lo le ho to banga hi langa ka la zo mi lang ka la mar lang ka la ku ki zo ku ki chi ka jong chu tha do ku ki ti ho he om po bin na aban to government in across a sumal le lut pi wa wa ki leng lo cho mo 500 crores package ti hong na za dia na le lut pi wa ki leng lo cho chi chung cho na chu government in BJP on alhep mo koi na alhep mo ta chung ki hem alhep lo si wai alhep zo lo hin hetia chu mi chu apan te ngai la chun achai na chu anjo aka sei pa chu 6 schedule jong hi lo article 371 sung jong hi lo a structure a hoi pa ala do ba state sunga Nagaland state sunga ombang wa chu Nagaland state assembly in aha control thelo amohon asunga legislative assembly anei diu mini secretariat anei diu aban to financial autonomy anei diu ipa chuel amohol le chun agam pa chuel article 371A sunga chu anom sai tan na ita bangkhat na chu moi le chun Nagaland state sunga ombang wa chu Nagaland state sunga umlo ta bangkhat ta banga sem do pi chu che pa chu ala to he ka tin pa chu ki che che chu om pon hi jong la 6 schedule lang article 371 lang ite ala to ba am lo khat chu se mo he ka tin lai ta chu ipiti nga chu chu amu the hom ti le chun mi akilung to alam kai pa chun jangkeya separation pa chu atup ji wa chu mo hin e ho he betango e ho hi ivet te ngai le chun mi thil del to e ho del che vele chun ilam kai ho bin separation adal pet pet wa chu integrity ka to ha lo de ta soi kai wala ji ki pa no chu chipa chu na ka compare bo chu mo sa chu kulun nang ita hi delo le na theng pa na sai dinga chu the question pa chu hong len separation chu imu tiu nam di pa chu hita hi idalo le imu lo diu chu mo nang lung thu confess ana ga zaw kha ham lung thua ken pi ka bol de ke lung thu ki lo Asi so everything boils down to lung thu hin na. Asi so lung thu hi koi koin soi kai lo. Lung thu hi chi thuma hi lung thu hi kieng thuma hin su group na elected oblique selected members le KJC kitin ai le asoi kai ho in vel le asoi kai hi mi buthing lo ham ai lo la soi kai de hi serial number 10 20 50 chan gola akai chi de ham ti hi a boy tan IPP le tu chung hi government formation na azau hi tawin nom le dalen azau chu hi tawin na azau lo hi na de ba hi aki resign de hin khatte hin BJP party hi lo mana ke ho ka zau bo ve ti chu hi thei mong lo constitution hello a hello pe ni jong heading government formation ki ti hi KPAT zau di hi lo adang ho zau di congress ho zau di lo BJP government hi ja chu BJP MLA ho bo ki coding hin it's a government formation na kazau po ve ati vai len kazau po ve ka pom po ve ti valen resign from your membership ichibo hi ya le hin government ka support po ve ti na hin a bon ba support hitan portfolio mulo ho hi a choma rebels na elected members mutiny ti ding ham hiziang intin icha hinang inipi ipya nang ma study dan see politicians are politicians na they have the party discussion ding thilo si chom ding he chu theng pan sai nge hilai hina ken jong a form kun lang wai nu nem ta to ke ho chu na ka ke ho bin tin ken jong chi hi la hi be be ne tu kum be hi e ho sung consolidation ki bolo tin chi jo ting la ko be lang le na ho ma chu mi pi in sot do theng le ki son do han lang paten dignity nei tan pangwin lang mi pi in pate chan movement hi bolo te ki ti chu an ke sein tin amana sei khat chu pi ham tile ki ho party sunga ki ho wa ailo le ki ho MLA sunga ki ho wa he chu a senior most ka hi ja chu
ke chun deputy CM kala thei ding au mai ti le chun election ama chun ala lo wai le chun atang hong chu ready hi chula hi chi ka sei te nga hi le MLA dang hon aman a sei chu na ta asan jeng de ma ti bin na prove me wrong na prove me wrong adi amana sei chu di poi de prove me wrong na but in politics I understand ale hulu to na sei so pinam cha to one to one na ki ho kha dan hin na ale mm imphal copy hin dal hava aizol copy a declaration bola pinam cha ko ma ding hi lo ham pulet pawin media te koma we from now we want separation from Manipur do da sia chu a ko ma ding hi lo ham am boy ki patila amisa eho langa jong hung eho langa hung tiang le eho lang thu sei e san te laum de le san thu sei chi ja ama lim khadi di ding ki bola ke to I ki muto le ke ya na hizi mi to na ki muto le mi ya na hizi ti to bangai pinem cha jong apu pa amisa nunga zuitam emele te odo ki muto le separate administration demand khulanga hun le state government popular government formation a zaunom ibola moirang singzu to bangai ta a mix le them pinem cha chun manipura pana ki ke so gam tum ki mode te ta asan lo mai the na ata asan lo ji a chu manipur sunga chu kium han lang government ki sem han lang asunga chun asung zo a chun settlement ipium them ti ki ve han tia agel jong hi mai the ka he poi chu hi pending a ka ta asan na aji chu ti chu khat chu am lo ai le chu na ma jong chu na mo la ding a ka ta asan ya ban to aji chu ipi ham ti le ama power choina ding ipi bol na ding ti le chun a government ai lo le a deputy CM post mong chu a dei mong hi lawang chun thu chom hin tin na ain la hi banga min inam sung hi banga eiso engowa eiso nawa genocide chan ge ai bolowa na chojo si jong hi aban to tu chunga la hi nunem cha jong ha pan loi hin apon a loi a ha pan loi hin ile hi chan ge panga phai sunga mi podo a long do a panga podo nu chun chabanga inam sungu na na ai min ai bol na ho chu chan ge pun nu chun government chu imachal lo the khana mi sina la ajing pa chu hilai chu very doubtful hin na ya chu ama chun manipur government sunga hitabong settlement aum theye ti kha chom mu ja la ham ai lo le chun deputy CM post mong chu adai mong a ke la ham wang chu ka sai the hin na po darum ta hin na si popular government na enjoy niwa muntina except thang gim nei muntina protest ki bola piniam cha subsid na ocheng ho mong jong hi kilo thing hi le kilo izat ham khat thing di hin na daum mama ka sain abanin tu masanga pu si singson nagalena pu si singson ka hopina ka olimpina thu se jong na za deu hin na thing noi lam kai khat ki hiya izite mele ki sot kai ti mo mo hi pi lungeli ne ham ti hi ade sin lang gim ne lang hole sai pi kot na lang hon ana gel je bon lang si gel de pha hin aje chu thing noi ki ti government to ki kap na ma sa pena thi government to ki kap ding ki do ding to suspension au me ti thu hin na leng kam khan hin leng pa ni om thei poi ti hi a hin aje chu su group ki ti hi government to ki do ponte ko ne ti tham the day will come when the government will say enough is enough lay down your arms and go back home ti le su ipi lo de wong a chu ta te a chu chin khong lung teng le khadim azinu na save the ham adu da ti ding gel na ham very confusing ipi ha nang si man thing noi hi han lang na thing noi han lang volunteer han lang koi koi jong mi jo si in political protection changai cha cho chi a lo the lo na political protection thing no ya political protection na ngai cha da le thing no italo pia it's a gangster it's a a chi gang chu amona ngai cha no chula angai cha ji a chu a ki sim mo chula that means amala ma ki song pon political protection ngai chan ya chu thing noi jong hi ding political protection moding chi chu hi le chun ka power cho le ne na ti chi system pa chu hong chi khan te yo nam su ngai hoi lai ai ko bi hong bang ka her lo na
khát về cho internet na ka hol cho azite minister hi sa ama gunda thì họ ka bet le bihar ado tham cha khat kam mon te ai che hoi copy hom ke ai Bihar te wa hi cho me ke homeland atu Bihar ki ti hina nan he deu hin film behon zon na mu deu hin gangs of Waisepur ti ho ve bin lang ai lo wale Mirzapur ti ho ve bin lang a chom chom movie chom chom na veleu chun Bihar chu just mi khat MLA khat su hing na ding su kai na ding ai lo wale ama ho on area tribe khat zati khanin dominate a ball hin da gangster ki siamai bo hin da homeland demand du dai lo e mi te chepi e mi te demand lungtum hi separate homeland either state or union territories with legislature ti khat I demand hin chi demand na to na se ho chu quite inapplicable adang to te thei lo hello mon helai chu hello nangin na sei le amo ho cho nam se pe dana na sei do ken tin to achu nam se pe ta lo pyu choi nam song wa hi ko he mo nam se pe ga gel mong te nam se pe ti chon anam pi tin pi ti cho anam pi ke ho na su ke ho chu itin nam se pe ye de ham aban to anam pi adinga tu chung me le kala chu kangpo pi area ho chu ha panga pangu chu amo om hi le thil tam pi boy di chu et me le kal chu ka moi chu me le gal I ka mai le chu inam ki hu ya inam I hu pa chu din pi kit ngai chu la galom pe na inam ki hu a gal ke chai phat le ka tho ti pa yong chu nam din pi na yong chu hi kit de ya nam se pe chu hol mo to no mu de ham be ta pon at mo moi na lo ni si in se ten la ke hi ale to chi ki achu sam mo bihar to kan relate pa chu pi ham tile to achu MLA kai do na dinga thala chayo MLA om ji a amon thala chayo seems like a symbiosis to banga chi go ta cho enam so chu che a chi jong a chi ta chu chi pon at mo mong hin hi ta apung pung anei di ho hin ke hi man daw le phan te ti chi platform chung chona ka sei do nom hin tin frankly speaking na chi MLA kai na ding mai vote capture na ding mai mi khat su hing na ding mai a nam pi min mang cho hin bol da taw le phan te mi pi hon jong kingai to tin gelu tin nam se pai ta nam se pai amina nam se pai hi ding ai wanga I interest le ana to hi private army to bang hi they should at least they or otherwise they should just form themselves like a mercenary na mercenary ki ti ana hello a ho government mit na chu mercenary hi tau cho mon government chun koi macha nam se pe mi nai mu ta lo cho min ke ho pi kham jong I sa ta lo pi cho helai chu hoi lang SA mu de hong mon ale nang min yan danin ama ho hi a boy pon hi tai na henla asung ba jong hin su group la jong hin educated highly educated and public oriented ta mi om thowen na ai le toy hing ki ho le ei ni ki ho na ki se lo dang dang apa na jong input som apa na jong hi to inam pi ma phu te ven ichan jong phut zo lo di to bang tan we are only left now with people's movement na si people's movement ito main ki bolle a groundwork ito main umle ahong ki pan thei dem nang gelen chi se yong ka sei chim the mi ta mon na ai wanga chu people's movement hong ki pat gut le a chom choma pi ha divert I bol jeng bin tin na to hi su group ho chu ken ka interview mo sapina chu you will not cross AK misra kanati chu ipg am tile chun nang la ke chun government ki bai hop ta ni he nin tin na so su agreement is an executive agreement na executive agreement atile chun under the order of president na agreement ki sign khan tin so they should observe the rules and the laws within that agreement hisi agreement sunga chu ipi chu gamtum na dal de am ti pa chu kiel mong tango chu a hi thei poi hizia chu talk stable hi restructuring bolotin amohon talk stable chu ala ta wang la ta win te ti wa chu in CP ki no na lai chu mi pi pa na ki pha he chu su group mo chu kuminja nam khat hung gan theo hin thalan ka ba galan do he na mon table chu la tan te hinge pha sa te la sa chu e wa hilanga KZC pa KZC makai na people's movement chu suha no te itiu chu na
hichi su ha ding okay iti lai ta wa cho mo helanga hong ke lawa su group sungai na mon su group sungai I hon su group iti wai le chun generalize evolve jivin tin to anangin pu aron pu sailen ti ho jong chu amo the spokesperson hi ji wa chu amo thil jo si chu a sai tha jeng theu jong hi de ha na en la si in si system pa hi na ichi wang hi boy chu boy mo aji chu organization kha chu si in si min tin ama chun athil khat ase le chun organization sunga mi jo si chun azui te ngai khat min tin na ya chu ama organization sunga chu nam ngai lu tim set chu ai wanga boss pa thu ngai chu hita bang khat nai chi bin tin to chu chipa hi I break ngo wa na ne khat khat I break du hum ai lo modify ki bol du hum nam space system a chu yu mo ba nam mi pi te chu din pi wa nam mi pi te chu to ai ki loi khom naw ke je si pa chu atai support wa ke je chilam kai ho chun mi pi ki phin na chu ki mo phin ding he lo na jo kham chawe ai lo ne a khamwa mo pen na ki mo phin wang chu hi da an lang ke je chilam kai na chun ching thai tan calculated movement pa hi tang lo hela chu ka all ichi piu ngai chu na aka la house ho ki phin tin aka la student ho ki phin tin aka le kejet si ama tan li nin tin hitia chu aban bana nupi ho ki phin tin numai ho ki phin tin pastor ho ki phin tin hitia chu ichi chiwa kumhlung kya chu sum lut be se lo chu ki phin na chu I bol jeng ngai hi chu achu ti lo wai le chun khat ve toi ga bol wa sai za ham khat ingan kit ji wai le chun tika chu hoi laim khat na chu divert I ki bol do kit ji le I pi chu I movement no hetam ti pa chu long do na mam na ale ulun nang mun phabe bazong hitien people's consultation didam public consultation na cha na ga zaw zin he cha thu ki se hoi thu phatom thu phachom ta na hin sei do de wen ni cho hi on ground na implement hi ji nam te wang chu kapan kha hi ana kapan na hi guwahati bo hi guwahati a ki sei wang chu hoi chu aji chu su group mo hi piti sei dem ki tho piu te mi pi langa scholar thinker langa pan tham khat chu a decision making re ma chun lo no ten su group mo ke je si ki tho pi ding in lo no te ki ti apop ta chu ki lut ta chu na ki ho mat chu ki ho ma na it's very profitable and very good na only thing is asu group homa ma chun I working group chu amo dei de ya teka kana tu chunga PG la ta chu PG la le PG na la awa hele mi pi na control zo lo du hi emotion hi very high hi all hi win khongai ta di win mi pi emotion hi veta diutin jo pa le tu kum chu consolidate ki bolutin movement bolutin hobi le yam te la angai yong le government sim na chun pang I pan deon pan lo dem ki ho kin utin apan ban chun siute ki ti le amo chun working group chu chi dinga chu ki sim lom ti ho to bang na it's very hurting na and very shameful also thot to bang hi amo kam changa po do sa lo diu hi asunga chu ki tho hom ba inam pa chu ipiti ipui jang diu hom ipui tu diu hom ti pa chu hi chi chu adi lo khat jin tin na chi ko hatia chu chi ki sem do a hoin tin but the way we implemented ai ho chu mon isai ding dol chu isai diu hin tin anam ma dinga pa chom mi pia dinga pa chom movement a dinga pa chom chu isai diu ya ai wanga chu nang le ke chun thali nei lo chu na aboi dan chu na vasi se dan le nang le ke chun background le underground in nei lo na thali nei lo in tin cha chu isai a phating isai pa chu hin tin lai hi wang hin boi jina chu pon na dum ma jengin ichi iki ho na hi lamkai hi le private reng hi le tam te na ve diu hin koima organization sunga affection adu da min bang ka tipon hin la pon na khat wang niu te nam pi hi gam le mun tin gam de nei boy ta vin ichi phung se pai hoi ni hu zo mo lo de hin kum hi zat pi thale hun ki choi ta nam pi movement hun ki nei ta hal kha di hung boy le thal choi ai nei ho pang zo lo ham pang the lo ham pang nom lo ham a voluntary ki khom ji vin
sumhizat pi dong do tawa muntin gamtin a text dong ba contract na zo si lava galong umle may thal chona ding amu chona ding mi pila suma ki dong jin ne lo don lo hon kisan dong lungsin na behelin suma ki dong jin po na rum mama jeng na lampi hung kisema compensation mi pide compensation na ki piding jong le parsin izat ham khara kat ki do ben ami pide thu chom anam mi thu chom mi tele atal choi ho mo mo dong sapse na chang amui tam ti hi kalungial na jin na boy mama jengin aje chu mi me thai chaga khat ne ding ne lo khat agui jam kane poverty principle che pi ta ki pol jong hi mun tam ta instance tam ta jingin na boy mama jengin ki se le kol pawa kaha suru kaha khatam ti thelo ding hin ale to hi I movement hi che zom ding ane gela mai lo le full stop and tortoise speed a che ding ane gela movement hi chi zom sak ngai na to hi ka sei banga chu ka sei jing banga chu adviang khat the bridge te komang ka sei ta inam songi restructuring ki bol lo wa hele apom hi thei ta poi ka ti pa chu to ai ke ci restructuring ki bol wa KZC sungai talks team hi asu group jong apanom la pango bintin MLA jong pangin tin KZC jong pangin tin phate chan KZC sunga chun KZC chu a political spearhead parts of singular body in pida otin na ai chi sunga chun bolding ding chu bol lew han lai chu way forward dem ka tin tin to hi betango su group mo chun stock stable chu ke hoa hin tizing ke han lang ami pin la ta san ta lo ta san lo na kala chu asu group la alam kai khanin PG formation a ha na ta tun do kit ta na koi hoi lai chu ita san diwa to chu amo chun table chu nung la mong mong jong la chun ipi mong mong chu kita san diam chu ger mong mong tong ata san dan jong thailo a hi jong a hi mong mong ding khat bum ha hi thailo khat ta chu chi chu hin tin na to chu KZCR restructuring ikibolo wailan na min hi thei hi betamon way he forward hi lo pi hechi adia ithal choi ho thu hin sei tiang le na army sunga officer mes la dunga na party ki nei tiang le officer lien ta ta toi tiana ki pek hom din tiana ki holim jin mi te mi kaloi hoi tai kaloi phatai ti army sunga se hon jong am hoi ton na be ba nei jingu hin na kana sei nom ji pon brigadier major general duda hi chito ka ki ho jinga duda ti ho come on ei mi te hi ita in vet bai nui sa jeng na holim na mi ten holim nam nai man in man me me ti ho hin pon anu ma main ale ei ni kyo na hi kalung kalung chang yan an ting ting in a sei ji om pon last na ding in na he che kyo na an ngai tho ade mi pi lang ho ading in he pi thu vai than na nei no man ipiong ka sei da mon seiding jo si la isaya phachom ding om lowa a ke sei jo si la I het saw ya a ke sei jo si la phachom ding om hi ana tu peta hi ji chun I mom na wa hin lamkai ho hi adang bol diam pon lamkai ho hin tam khat be hi thu di lam di ai pui the ni dio ai tau pi wa tàu rằng thế thế ít tàu rằng và tàu lý thế thế ít tàu lý đâu tại chứ rồi anh đang ngủ phải không tao bị ki pau melon tu ni nang to hin ki holim le ke jong kalung ge la hung gi ma jengin inam sung din mu hi ve na ile ki sei jong le kana lo sia jong kana lo ti hin atam ta na ha je chu yes thu khat bang so ina hin la lam kai na leader khanin sei jing ke di angai hi jong le sei di angai poi ti na lai ta chu khaleni na phat chom pi di khaleni negro te ki phin na zalena na de laiwa one man hand can't tear the prison down mi khanin na songkul bang su asu thu zo poi na two man hands can't tear the prison down but if 2 and 50 makes a million na we'll see the days come down
ti hi bola ngain he chi kahung ki holim now video YouTube video an ngai la ho zo se nami pitio na ki gel phawin lang tui din mu lamkai te kison pium lo hi ta li pi pat i bol ba pha ham nam sung hi lamkai dingum lo hi pon aum masa sa aum no kha hi kisutip hen hi cho hi pi te ni do ngai tai nam sung i kisu tu lo vai le ni khan ni le ka holim na chom dum kana seitan Burma gama Rohingya te 8 mi te population zat double country khana pa hung kidel doa citizenship nei lowa Burma pa hung kidel doa Bangladesh i ma cha nei lowa unwelcome refugee awmo kinungle la thidiu awm den mujong le thidiu etidin mun hi imaban hung hi thei hi ti nami piten kelutin pon na lien ta to mi khaleni movement ni nei tiang le mi khaleni thi zia hi bolai lung neu pai pai ham thil tumna ta lien ta khat hin nei wa thi san nai san hin so tiang le thung ki sei pan ding na tua masang tu masang so nai lawa Rwanda gama na Rwanda gam boina hutu le tu si te ki tha bang hi gimne ma zengin e mi te hita thi naum nai lo o keng te to ni ki do lai wa genocide tiu kitam thi lo pia athio wang chu pon na rom ma jen tu sung ye san te to hin ki do wa genocide ti wa mi kitam thi lo pia a thi chu tam nan te hi jong le ngam dang ho thi dan toi te la tam lo hin na mi tam ta hung thi te ngol movement jong hung hat che ding mi thing noi ki ti hi Nagaland langa nagate movement na pat lai wa to ki hon kana si mu chi pham te le mi khan na tha le mi khan ki thana mi ni le thum hung piang do de thing noi khani tha le ama phubal no ma mi ni le thum hung piang do li le nga hung piang do em te khale ni thi wa le a ki chai tai dia a pang so jong hai thu ti na pon da ma ma jengin nami piten lung gel thau tin ki cha na nei lo wa hung pang lo wa hi le a boy tai hi tai boy wa hi le ma ban itu I cha te wa dinga gam loading e ho ma jong I hin lai idam lai sung vai igama pa na hung kino do diu stateless unwelcome and unwanted people yung hi diu hi ti kain se no mintin tuni ikyo kalung ge la hung nom je pon thil chom hoi hung ki holim le kapuna ma jengin hi chanin chai ti naw lon dang vai ha nom na nin lai am ha chai na ka sei nom chu hi le a ki sei se ya chu phachom poi ka ti na pa chu pg ham tia le chun thu hi tam pi sei ta wen tun jong 2003 apa na in sei I sei zo siu hi theng pana sei dinga chu koi ma chan ke no upf table chu kita asan lo hin kita asan lo wanga chu chiute nam sung dam na ding in chiute tiu hin na a hin la tu ai amo hon jong chi mi pi a pi do pha dai tai ti pa chu ka sei no min na mi pi do han lang amo ho chon nunga pa mo han lang pate chan mi pi do chu backing phatan bolo han lang amo ho hin adang backing ball the chen pate chan backing bolo han lang mi pi kho na pi do han lang movement the aban to mla ho katip na nom chu aban to ka challenge nom na chu pi ham tile tu ni chan ke ya mla ho hi mi som mi neu chu mi som ho hi people's movement lam kai ding hiu chu ipi bolo hom ka het lo na amo hon alam kai lo wa le chun amo ho chun ke ho le su group le ke sis ko mo le mi pi kai ta ve tia pau cho amin wang se do dang e chi sei pa hina nang amo ho mla ho hi mi pi in amo ho lenga amo ho bol nom amo a dei pau chu bol dinga ki leng do he cho mla ho cho na ai le chun mi pi chun people's movement idea sa movement idea le chun amo ho lam kai di cho chi jong di nai lo hin nai lai jong hi chi jong hi kisem phat ong ngain mla hon lam kai ngain ke cso hon anung tho ngain akipat do ngain aban toi chi ke no upa pai la chom ho hi amo hin sung anung langa mi pi support a bol ngain na hi ta chu lawang chun sa chu imu te du ka ti nomin na achu ti lo wai le chun tu system ai ichi pe lawang chun kinep daw te ka ti nom to nan sei chu mla hi tia sei pa jong chu phatain ki hol chen le mi pi thlen to hi lo mai thin lai selection a kai hi din lai na pon na rum valen I tain se le changwai la zun ki thana ba sa jing jeng nahi ti pe le kadal ha nung teng na
nei ti pe le mi pi te na hin dal ha nung teng adu da gop ding ti khadau men hi chi pon arum ba main social media dung hi le hoi la platform hi le inam piu dam na ding inam piu machal na ding le movement lo thin na ding hi po le koi macha ki cha na nei lo helai pau diu a thi jong yum diu amang jong yum diu thi sanai san ki so ding for the good cause ti hi tun la dinga a chaina kan se no me don ki pau me muntina Thank you. muntina chi ka ki holim daw na ngai tho zo se na bonun chi bai le mang pha